Those who are coming for the first time, thank you very much. Bashali Zanda, if they are here. If I would love to see your hands, if indeed, truly, is your first time to be here, Paramza Zandla. Simshayile Zandla, Sisngale, Simshayile Zandla, God bless you. Nabala Banya, God bless you. We are welcome at Semfnaz Matsula House of Praise. Ngoba yesterday benkhona khona Nkomazi House of Praise. This is the place of joy. Those who are coming for the first time, standing in front of you is Apostle Mziago. Usually in the middle of our midweek, Mam Apostle angihambi naye ngoba mina emsebenzini ngivame ucela angisho ukuthi ngiyadoja because ngiyacela ngiphume esikhathi sekushayisa sengafiki. Uze ngilosheshe ngifike. So uma kushayisa ngo5 so kuba nzima ukuthi ngihamba naye. Because the distance kunema stop and go manje. All right, thank you very much for everything, the prayers and everything. Just because we broadcast our midweek service today. Those who are watching us at Kamenlengosi, we welcome them all over our media platform. I'm requesting everyone on Friday to this one-on-one service here at Nkomazi from 11 o'clock to 4. Please come. As you see, people that are coming in the office are being delivered, are testifying. Please come. This coming Friday, Ekamenlega Church Ketwa Nazareth, a one-on-one service, 20 February. And then I invite everyone, if you are in Ganyamazane, Babaton, Nesprate, on Saturday, I'm at Matsulu from 11 o'clock to 3 o'clock. That is my schedule of the week. Please don't miss me on these 2 days. Friday, I'm here in Nkomazi. Everyone, come. As you see, people are being delivered in the office. We anointed them with horn. Whatever solution, people are being help one-on-one section to meet the apostle. And then Saturday, I'm at Matsulu Piga Makwekwe, Nakona one-on-one. And then I invite everyone this coming Sunday. Bonga bantu ngiyabamema utene bantu abakho wonke umuntu nefamily yakho. We have a special Sunday of opening doors. So come this coming Sunday. All our branches, we have same theme, Sunday of opening doors. Angeke make anasiyovula iminyango September, iminyango ufuna sivule early. You see now, angeke siyivula October late. Doors of success ufuna siyenze manje as early as possible. So please come. I say come with your own keys, any keys that you have. Every door makethwala inesikhiya sayo. Mina bengicabanga ukuthi ekhaya kaMhlongo sikhiya si1 ngivule kitchen ngalesikhiya ngene ekamerweni nasegarage manje bangifundzisa lokuthi no, each and every door kunesikhiya sa baqinisile mose. Kunjalo nawe ekhaya lakho. Sikhiya sase kitchen nasekamerweni lakho asifani. All right. We remember ke kuzenzo nalithi iBhayibheli libandla belithandaza chapter 12 ne? Baqale babulala bani? James. Jacob bambulala, ubulawa inkosi. And then ke libandla labona ukuthi no into lengasinceda la sebabambe Petro. Ngeke kulunge ukuthi na Petro abulawe asithandazene. While Petro was inside the prison, and then while they were praying, lucky for him, it was a Sabbath day, ngeke bambulala ngeLasabatha. So basamgcinile ejele in the middle of the night uNkulunkulu wathumela ingilozi yafike yathi sheshisa Petro ugqoke kwakhumuka amaketana bekunemawada bekagathile lapha ejele angabonti ingilozi. Ngifuna kuletha ke bamba leminyango laphuma kuyo makethwala, not one door. Waphuma thi kweminyango leminingi Petro ejele. Weqala wawudlula so lengilozi yamhola, wesibili wesithathu wesine kwabe ngikhona ingilozi songahamba uphumele ngaphandle egameni lenkosi. In other words, sitha asikakuvalelanga ngathi kweminyango loyi1. You see now, kunala sikuvalele khona to another mnyango. Savala ama finances ngala kulomnye emnyango. Savala impumelelo yefamily yakho kulomnye emnyango. There are many doors where demons and people are locking us. That is why Sunday I invite everyone.
Sunday of opening every doors of success. Can I repeat myself? Sunday of opening every doors of your success. If you believe, shout hallelujah. So that's why I invite everyone. Ngicela kuba na 10 minutes kule Shumayelo. Jeremiah chapter 38. I thought I would start at 4 parts so that we can understand the Bible very well. Asiqale ku verse number 1. Egameni lika Jesu Kristu wasena kwakumele ngindlule la. Kwakumele ngobufakazi bakhiwa yebesi. Kwakumele sidlule la. Kwakumele ngikhale nami ngobufakazi bakhiwe yebesi. Wathi lo myele ngibahlabele wathi Jesu ufike kuseni sebathi baqedile ngawe su afike kuseni asokuphama kamasha umhlobo umhlobo Samba manje ngilethela ukuthi sinemhlobo igama lakhe uJesu. Nkosi yami kuthi la khathi bani bakulahle bonke bese uJesu akuthanze. Oh hallelujah. La khathi we are rejected in life tindo tiyabhetha noma ngabe bathi bantu sebakujikele ke just uJesu mina ngeke ngikujikela because ngasuke emazulwini ngatela wena kuthi nginokuhlanda ngathi yami yachitheka ngaba nemanxeba for wena so angeke ngakulahla. So there is Jesus whom we preach in this place. His name is above every name. The name Jesus. Let's Bible go Philippians. Then he humbled himself until unto death. That is why God exalted his name to be above every name. What the trouble was la phakamisa igama lakhe. Linamandla ligama lika Jesu bakithi. Linani ligama lika Jesu. Khuluma kakhulu linani. Khuluma kakhulu linani. Lamandla leligama enizobona manje. Nasilibiza linamandla. Abakwazi ukukhuluma waselicephula umsedala waseLebanon. Just leligama. Akhona emagama whom are eminent noma prominent in this world or famous. But akazange aphakanyiswa. Lilodwa ligama laphakanyiswa ligama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ake sothi Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus. Sengifuna omnye umzekelo uthi makethwala kulenye likhaya bebahlushwa timfene nabodokoloshe ebusuku tifike tigidze bangakhoni kulala kanti nakuvale isikolo kunomzukulu omncane eSunday school bamfunzise ukuthi Jesus waba khona lapha kamkhulu wakhe avakashile kanti umama wakhe umfundisi ngo12 nakathandaza kona lokomfana kuhamba kuyadlala ukuthi Jesus nematinyo bengasengamili kahle kona ukuthi Jesus makuyathandaza kuyahamba kuyadlala Jesus nakafika nalapha ekhala mkhulu kunetimfene khona lo mfana lento seyifikile lokho mfana kwaqhubeka kwathi Jesus babona imfene yathula babona umsindo yathula uthi mkhulu qhubeka ubite lento lo ibita komfana uthini kuthi Jesus imfene yathula yangasakhali wathi mkhulu qhubeka mntwana nami ngathi lento lo ibita kunemandla wathi Jesus
kwafata inyoka kuleli khadi bulawa mfana lobita ligama elingedulu konke emagama nami ngibona namhlathi imphakathi itohamba ngegama lika Jesu ngibona iminyanga itawuvuleka ngegama lika Jesu ngibona labagulako batawuphila ngegama lika Jesu shout to Jesus shout to Jesus enamandla leligama ababiza lona ngekholwa. That's why Bible is anyone who shall call the name of Jesus shall be safe. Leligama. So now ungafunza kulibita. Let us prompt and read mvanam quickly. Jeremiah 38. I would love if you can reach us also the title if you have in your beautiful phone. Jeremiah 38. What is the title there? Sihloko sithi. Yes. Jeremiah usemgodini lonoludzaka. Hey Nkosi yami phenza lesihloko nje sisodwa. Jeremiah usemgodini loneludzaka. Jeremiah usemgodini unani lo mgodi? Wasiva lesimo sa Jeremiah. Lesihloko nje sengicedile kushumayela. Hayi ukuthi usatawu uphakathi. Lo mgodi unani? Angathi ke wena ukuthi ukuphi umgodi namhlanje kusile. Lo mnyuthu kwemgodi wegula. Umgodi wedikwelede. Umgodi wekudonsa nzima. Sonke lana all of us with our own holes la singene kona. Kecha wa Jeremiah umgodi umfundisi makethwala la kangene khona kunematsaka. Enematsaka kunento lekubamba kungakhona ukuphuma. Bebona sonke la kunamatsaka la kubambile uyazama kuphuma le ndikubambile. All of us we are fighting to be out on poverty, to be out on sicknesses, but nje kunento lekubambile usiwena windawo. We have tried different effort ukuthi uphume kulomgodi lokuwo but lamatsaka uthi angeke uphume. So namhla I'm here to address noma ngabe ngibani athi mfundisi ngisemgodini nebantwana Timothy yabheda ngithi uNkulunkulu utakhipha kulomgodi longena ko. Anginanzaba ufake bathakathi, anginanzaba ama mistake akho. Kodwa lokusalako uma ngabe Jeremiah waphuma nawe ngibona uyaphuma. Nawe ngibona uyaphuma. Nawe ngibona uyaphuma. Nawe ngibona wenda njani? Funza ke mntwanami. Verse number 1. Yes. Boshefatiya umsawa Matani na Gedaliya umsawa Phashuri. Yes. Na Jukali umsawa Shelemiya na Phashuri umsawa Malkiya beva ngaloko Jeremiah labatshele kona bonke bantfu ngesikhathi athi bamba ke benda njani khuluma kakhulu benda njani inkinga yakho wena na ungeva nje lamhla kuthi iBhayibheli lithini khona lokungagocoka kukhona lokho ube sesondweni malawuva why make lukhele le ngcondo yakho letinkinga lothishiye ekhaya ile malawoni sesondweni. Lomnye manje ulana ushiye basengaphakele le ngcondo yakhe isilicatha lami nangibiyele ekhaya. Le ngcondo nje lapho uthi inyama ya. So uya WhatsApp manje ngicela iplate lami ulikhiyele. You see now. We are here but you psychologically awukho la. Awukho la. Lo mnye boyfriend yakhe biya ngo10 eTSB yabona namhlanje vele kucishe ifoni wangangithola ngathi nakabuya mbeziyovana. So ngicela ke ube la manje. Position yourself with your mind and your heart. Ube kuphi? Tokhona kuva. So labantu laba ke beva Jeremiah nakathi ake sesive ke uthina sami beva ngoba kubalekile kuva. Wena ukhothi kufa nizabadebani mara live la uNkulunkulu awufune kulive. Tinzaba utiva umlahleba lapha angibavile sibe bathini. So asuve lithani makhelwane ake sewuve ivi lamhla makhelwane. Asambe. Naku lokushiwo nguSimakathe uthi
wonke lohlala kuleli dolobha uyawukufa ngenkemba Emva noma Jeremiah uthini? ngendlala. Ngalamanye amave Jeremiah uletha us prophet on the land. Wonke lohlala kuleli dorobha uyawukufa. Akasabi Jeremiah. That is why makethwala we see other senior prophet in the world. They will tell you ukuthi president let's say take tawendeka ini. They are not afraid. They are like Jeremiah. And then namhla ngizele lokho. I will tell you straight. Anginawukeka. Anginawe njani makhelwane? Wena funa uve nje. Asambe ke mntwana. Noma ngendlala noma ngesifo lesibulala nako Yebo ke. kodwa wonke lohambako aye kuBhabhilona uyawuphepha nekuphila kwakhe uyawuphila. Uyabona lemlayito ika2 uyawubatshela lo mlayito lobuhlungu eJuphinzi ubatshele nesolution. Uthi kutawenteka 1 2 3 kodwa lo tawuya egameni lika Jesu kuma Babylona uyawuphila uyawuphepha nekuphila kwakhe uyawuphila. Yabona manje, in other words there is a place somewhere noma ngabe kune danger la singabalekela khona bese siyasinza. The place that I emphasize is a place of worship, the place of God. Abanye lokuba khona kwakonzambama lana uavoid indzaba letiningi kakhulu. Uavoid emacala. Just lokuhlala kwakho nje leyo period lencane uthi phephisile. Ngoba khona lebenze kutawenteka lapha ekhaya. Nawo tawungena ke Janyali answer yakhe tathi mina ngathi lutho bengisesondweni. Which means now sesondweni we are on the safe place. Kungakho ngibani babemhlongo okutaga lithi live kaNkulunkulu lingumbhoshongo ocinile lababalekela kulo bena njani bayasiza bayalondeka. So uthi ke Jeremiah but nanawuya kwaBhabhilona ngila nawuphila khona nila nawusinza khona. Kwathi angimemetele kusihla ukuthi kaBhabhilona yakho ngila ihouse of praise namhlanje na. Ngibona utawuphila, ngibona utawusinza, ngibona utawuphila, ngibona utawusinza. If you believe shout hallelujah. Jeremiah khona lokutawenteka ke nje ikhona indzawo labatawuva babalekele khona. Batawusinza, batawuthola umsebenzi, batawutestify, labatawubalekela khona. And let me give you 100% guarantee we are at the right place at the right time. In other words, lapha eTulse kuyakutshela ke ukuthi why Jeremiah bamfaka emgodini. Mlo mlayito lo. Kunebantu ngoba kunabantu nawubatshela into ngebayithanze kakhulu batayithanze. And labangayithanze ngilabatakuluyisa. Asamba ke mntwana. Naku futhi lokushiwo nguSimakathe uthi ngempela leli dolobha liyawunikwa emabutfo enkosi yaseBhabhilona la kulifumba. Yebo. Diphathi mandla dakhuluma enkosini dathi Hayi Nkosi yami. lo muntu kufanele abulawe. Sengibani lokufuna abulawe manje? Jeremiah. Bathi nabakuva lokho ke leti phathi mandla leaders. Lo muntu lokufuna ene njani? Abulawe. Le message yakhe la iprofeta yakho ayisiphathi kahle. Asambe bana. Uthela imandi emadvolweni emasosha lasele kuleli dolobha. Ngalamanye amazi basuletha kwesaba kulendzawo. Akasi right lo mprofeti. Akabulawe nathi uthela imandi uthusa abantu. Asambe bana. Nakuwa bonke bantu. Ngaletinvo letishoko kubo. Lo muntu akaconzi lokuhle ngalabantu. Lo muntu lona ka prophet lokuhle kuphela ngalabantu. Profeta kwakhe. So ascending liso, he must be destroyed. In other words, songela, you have your own people labangakufuni. Ayasengiphithi songela. Whether umzala noma umncane unabakho labangena njani abangakufuni. Noma ungatenda naye sabu bingelela bonke abantu sanibonane bakhona labangakufuni. Nala isondweni nje labanye uyabanyanyisa nangizibingelela nani. Ngibabona nje ngila iTulse lo muntu lo noma umbingelela.
So mina ngizama kuba nice ke bakhona labenda njani makhelwane abangakufuni. So all of us la umuntu nemuntu khona lamelane naye la ngakufuni. Labanye baqala kungakufuni usaseliswana usasesuswini senyoko. Baqala bakuzonda neligama bowusede. Wena uzalwa nje abasakufuni already. Lo munye ulana wazonda nguyihlo wangakufuni. Nakathi makwakho phela yendoda yami sengikhulele wavela wakuzonda nje khona lapho kungaka umati. Abanye yena lo mfundisi womona phambi kwakho angikaze ngime nabo angaze ngibabingelele angibaze ngihlangane nabo mara bathi akuchasa umfundisi mziyako siyamnyanya. Mara ngibati labantu angaze ngiyena sesontweni labo asikaze sihlangane emlinzelweni but nababukela nje ama video ethu yathi esonto liyanginyanyisa le. Kunjalo kulomhlaba. Ayisibo bonke la abajabulela lo mchino wakho. Azengithuli. Ena wona uthi ukhipha inyawo Nkosi yami wabhadala 1000 lo muntu bakwala bathi buka le Brazilian ihlethe esihlahleni basho le nhloko. I know how people operate. Labanye makamshiku yabahaga lethi nakuhlukana weyangala bathi It's how life is. La kulomhlaba kunebantu abatakujabulela kunebantu abatawena njani. It's a fact. Lo mnyaka msokwaba uthi hey mina mfundisi angisati. Uyathi indoda yami lekhaya bayifuni. Nasiswami lengilema naye lo spar wakhe vele uyamzonda akamfuni ukumbona. Mara mina yazi ngiyamncanya nje nanginaye ngiva ukuthi bhaku. Mara ekhaya bamfuni. Listen now. Ngithi manje uthini sisi wakho? Uthi bengibonene. Uthi athi nawe sisi awukwathi ukukhetha. Bowuboneni nje kulobhuti lo. Ubaba sisi wami ngiyamthanza Nkosi yami. Nawe sisi nawe hayi nani man. Uyabona lo wakwala lo uyabeka ngconyo sisi. Thani makhe. Abantu ngeke bakuthanze bonke makhelwane. Noma thina singafika sithi yabona indlama ke thwala indle bakwala abantu uwi. Asambe ke mntwana. People are like that. Kodwa ubafisela lokubi. Yabona manje asap. Inkosi Sedekiya yaphendula yathi. Usetandleni tenu. Okay, uyithi inkosi ke lababika kuyo loludzaba kusetandleni. Ake ngemabomu lenkosi sesiglolise nithi ngibani ngizothoza ngibani ngizekuthe. Ake sithi ngaso representa Sathane unema agents you see now. Laba ama agents bato reporta kuye uyabatshela ukuthi amadoda lenza benibika wona kusetandleni ngalama imavu nakathi kusesandleni 10 bonani ukuthi nenda njani. You see now. Yendani plan nini mina nginawuva ngani setandleni 10 njengoba nithi kufanele afe yendani plan. So kungako ke make ana abantu abakuzondako labanye bebakuthanza but ba recruitwa so that they can hate you. Lempilo kufuna silungise South Africa lokuthi uma ngabe mina kunebantu engibazondako niyabathanza ngingakufaka umoya mina ukuthi salubazonda ngoba bazondwa ngimi. That is a mistake in South Africa leyendayo. Lo muntu nakazonda nguwe ngambingelela mina thina nawe siyavana nawe soyangiduba lokuthi ngimbingeleleni. Your enemy are not my enemies kwasho ngisho njalo. You have your own enemies, I have my own. Asambe mna. Inkosi ingeke yende lutho lolungamelana nani. Hey ba inkosi ithini ithi madoda. It's like when Jesus was arrested niyakhumbula lapha kulesicuko. Lenkosi Pilato le athi umka Pilato endoda ungambeki icala lo muntu
wamisa athi kwesixuku sathi sikhipha abani Baraba na Jesu kwathiwa sikhulula abani Baraba. You see now, in other words, this king is saying, no, I don't want to be involved, but in nanjani bonani. Because lokuthi bayamzonda kusuka ngathi kwenkosi uve bona nakakhuluma kwaba ngibona bayathi kwenkosi ukuthi lo muntu lona lesive sakho ngalendlela prophet ngayo mzonde enkosi. Yabona ukuthi abantu banjani emhlabeni. And then kuba mfundisi is not a pap and flessing in jail. That's ngale office kufike lo munye yabe mfundisi. Mara lo office livale uyaqalata. Lalela. Uyabona make zibani uyingodi bese ngikuhlebela nje. And then now mina songifaka athi kwetindvo takhe tekuzonda labanye. Mina I'm a pastor, I'm neutral. So ngalamaye bavu ngitshela lokuthi lo muntu angitshela ngaye la sontweni ngimxosha. You see how people operate in life. And then awudom nawe. Now so tamsaba lo muntu akasikahle. Na uthunye uNkulunkulu lo muntu lathi yena mumbi mthandze kakhulu kwaphela amen esontweni. Ene mthandazise nala iphambili yena lathi akamfuni uyaganga mbida lathi othandaza. Ayikwaphela amen esontweni. Sanmakhe ungaya ngebantu lomhlaba ukuthi lokukulungela. Oh hallelujah. People are talking. Asam. Ngakho bathatha Jeremiah bamfaka emgodini wakaMalkiya. Akathathwa inkosi uthathwa ngelabantu bamthatha labantu laba bamfaka bayafakana emgodini bani. Bantu bakufaka emgodini number 1 ngenhlebo. Ene nawe nabakutshela lento nawe uyacumba mara bongekho. Yabona make emhlongo baba emhlongo na holy besheni ngimbone agonela lomnye gogo. Yabona ngandlela bebeme ngayo vele. Mina vele hayi kude vele angicali nekubabona vele baba emhlongo ugane nalo gogo lapha embesheni. Wayiva lenzaba. Nakasuka ke nawe uyayithemba. Kanti bekufuna uthi wena wo ngiyabonga mfana kethu. Kambe bengikucashile yini ukuthi ube security lendoda yami. Uma ngabe bengakucashi ke hawu ngingenaphi ke mina nakathi mele nemuntu wakhe ngoba nami wangisoma nakachubeka soma ngeke ngimvimbe. Ulaya lo muntu uthi kusasa ngaphinza khuluma athi inzaba. But ungamonarisha so yakwata. You allow lethi inzaba tene njani? So nalaba ke bamthatha Jeremiah bamfaka kuphi emgodini. Bani bayafuthana makhelwane. Bayafakana emgodini bani. Ungathi bengingama lapho nje bese ngiyaprofeta. Nginokukhomba ukuthi abantu abafaka emgodini bayingaki. Kuthi le nkinga le kuyo ufakwe yini ngabantu. Awulali nje ebusuku kunemuntu lo responsible for lobhlungu lobo. All of us majority yale tinkinga atikehlanga nje on the earth as a V. There is someone who is a man or a family who is responsible for that inceba, that pain, that wounds. Some of us there sometimes we are drinking even a chronic medication. Kuba kuzange kwafika nang awukho kulesimo. Ngoba abantu bayafakana kuphi emgodini. Abanye abafaka emgodini abantu bezoya sharing tinto udla naye lo muntu keja nguye kusasa lwaguqiyelwa kufaka kuphi emgodini. Can I repeat myself? Jeremiah bamfaka kuphi emgodini. Hayi kuthi belo mgodi bawugutshe kwaba liphutha la kwange wafakwa. Ngoba abantu bayafakana etinkingeni. Une depression jawulali kunemuntu lo responsible. Lo
Lokatsi lofika lapha ngaba umangale kani lokatsi mina ngethi nani njalo uta ngabo 12 wow kunemnikati walokati ngoba every activities there is someone responsible. So na Jeremiah bamfaka emgwatheni. Angwathi wena usufaka ngibani lomgwathi keja now unga refresh uthi 5 years back lenkinga beyingekho but kwanele kufika na lokunye lokubhlungu makethwala lo muntu lokufaka emgodini is your sibling ngesilungu, your own sister, your own brother. Washo manajela brother. We are crying today lokufaka emgodini your own sister lenishila nelibele wakufaka emgodini. That is why when I was at Chagastati last week before Saturday night prayer, Mtaka 6, when I come back from Johannesburg, the Saturday, I prophesy another lady. Mama, I see you are crying for a car, and I see you are busy with your hands, but I see a business. What's the business? But in funny moto. But before sifika lapho, into like visa mhlunga. Sebenze nganela kusebenza naye wangixosha wafaka isicitho nale moto wathatha konke la ngikona khona manje ngicala impilo kabusha because of my sister. Ngimle kamlanza mfundisi indodzi yami yangendela ngamlanza ahlupheka ngathi sisina ibusiness asibuye sisebende nangikushiye la mina elukwatini nginoba ngalana labanye sitabashiya ngalana kwaba nguye loya unattend yasesibhedlela lenkulu esibhedlela sasembuleni ya 5 years kwaba nguye lo hamba ngale wayothi sisiwami ningamfaka kasi right akasiwalana utalele Eswatini iID wayithenga 1 2 3 lenkampani uyaganga sisiwami bla 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 bamkhipha kule tender wasala gonyonyo yasala ngaye ngoba la kulomhlaba abantu bayafakana emgodini. So na Jeremiah kathi ngenelanga bafaka. So nawe kulobhlungu lobufako I don't know usufakwe ngibani. All of us. Khona umuntu lokuvisa ebhlungu akufaka emgodini. Namhlanje umshado wakho ufile kuyaliwa kunemuntu responsible. But the message yami ithi ke khula ngisanandzaba ke sebakufakile emgodini. Mina ngibonga lokuthi awukafi mara usemgodini. Oh my God, phaka shatara. Ngibonga lokuthi noma ngabe usemgodini ke jawenda njani. Usemgodini ke jawenda njani. La ngifuna siye khona manje. Ngoba iBhayibheli lisitshela ukuthi Jeremiah besafile emgodini. Lisitshela ukuthi wafakwa. Wafakwa. So namhlanje la asinankinga ke sebasifakile. Sekufana nemali nakachithekile asinankinga. Siyakhala futhi sibhlungweni but sifuna indlela yokuphuma. Sifuna indlela yani? Asambe ke mntwana mina indlela yokuphuma. Umntwana enkosi. Lo wawusekhathi esibuyeni sabogati. Yebo. Jeremiah bamehlisa ngetindophi. Bamehlisela emgodini. Siyam. Noko wawude emandi lapha kuwo. Akunamandi kulomgodi. Wakuneludzaka nje. Litsaka lothwana nje. Jeremiah watika kuloludzaka. Ulapha Nkosi yami umfana nebantu uyazama. Kodwa Abed-Meleki umkhushi. Abimeleki umkhushi. Labe ngumthenwa esigodlweni senkosi. Bekamthenwa. Waliva leligama. Umthenwa manje isikhathi sekude bengachaza umthenwa eBhayibhelini ukuthi simthola kuphi na kuphi. Umthenwa niyawathi umthenwa umuntu onjani? Bekamthenwa kuphi? Maye iBhayibheli limnanze. Bekayini niyawathi umthenwa? Hena bakesikani nifuza iBhayibheli makelikela. Umthenwa make mshike. Umthenwa niyawathi. Bekamthenwa ngibale igama lo muntu. Abimeleki bekamthenwa kuphi? Enkosini.
umthenwa kulomuntu lo lo phakulwe akangeni kuphezulu ngileli verse lelo mana ngeke ngilikhulume liyasinza lo ncunywe akangeni kuphi mthenwa loyo why abe mthenwa ngane enkosini kunemantombazane kunemfati wenkosi babeka umuntu lo njalo nje losiyinga yinga utheniwe ngeke ende lutho ngoba inkosi ihamba kakhulu kwaphela amen esonto asengithule so umthenwa ke brother tata umuntu lo njalo lokuthi umoshiwe kuze angamoshi ebukhosini ay kungako kuzenzo ngibani le ndoda lena Philip nakanemvuselelo kuzenzo sathi kwemvuselo le ndoda yangenkalishi yafike yema ngaphandle ethendeni umoya lwengcolo wakhuluma na Philip le ndoda seyijika ihamba ngemankalishi wathi chumbuka kule ndoda wayithiwa le ndoda seyewela umfule wathi indoda ufunzani ufunza incwadi kaIsaiah yathi le ndoda ngiunderstand benga understand kanjani ngoba kude lo ngangichazela le ndoda beyingimthenwa mthenwa hambe ngiliphi libandla lelifundisa lelibeka umfundisi lo ngumthenwa ngakhuluma kakhulu phela mthenwa lokuthi noma ngabona bomake nje umthenwa nje nje Nkosi yami mntwane bantu kaphela amen esontweni takamoya tiyangiva asambe ke mntwana wami sifuna indlela yokuphuma uyaleti weva ukuthi Jeremiah sebamfake kulomkhulu uyabona lo mthenwa lona weva ngoba uyabona noma ngabe abantu bangangizonda kangakanani kecha kutaba namnyelo takuvela noma ngabe abantu bangakujikela khona lo ngekakujikela noma ngabe abantu sebakulahla bathi wente sono ukhona lo ngathi nginawuma nawe ngiyathandaza ngibande lengikhuluma ngaye lofana nalomthenwa uJesu Kristu waseNazaretha lakathi abantu bakufaka emgodini yena ulwela ukukhipha angeke akulahle utaba nelivelo nawe ngizomemetela demandla aJesu Kristu waseNazaretha kuthi noma ngabe sowufakwe emgodini kecha there is a man bani sebakulahle bonke kecha lo mthenwa lona weva ukuthi sekwentekeni kuJeremiah asambe mbana weva lo babe lo kwathi inkosi isehledi esangweni lakaBenjamini Nkosi yami Abedmeleki waphuma esigodlweni waya kuyo wathi Nkosi yami inkosi labantu benesendo lesibi kabi labantu laba benesendo lesibi kuJeremiah labantu labafikela ikuye inkosi bak-influencer bendesendo lesibi kuJeremiah ulapha nje kunemuntu wendesendo lesibi empilweni yakho babe mhlonga sikhulume leliqiniso ayisuko konke kufa kuthi ngoba isikhathi sisuke sifikile asingayemi bantu kunekufa bakwende ngamabomo sasimane nje sithi inkosi ithathile ngasiyodududa but kunekufa lokhu responsible ngebantu bakwende ngamabomo nje babulala umntalo wakho ayisuko konke kufa ngoba isikhathi sifikile kunamademon ayisuko onke ma accident lenteka ngoba ma accident kunema spiritual forces kunetinto letentiwa la mgwaqweni ebusuku wena ulele emihlatshelo sengiyaqhamuka mina ngimziya kangina Jesu ngibona litshe emgwaqweni ngithi ngivika litshe ngemgodini nangisesibhedlela bathi bowuvika ini uthi bekunembakatha sebaya emgwaqweni akunambakatha lapha indvo lekhandiwe ngaleswatini nje bangichaza lamalanga bayashuda yonke into yakhona kunesigodi mbe bathi kuseshiselweni ngibone le video lo mphakathi lapha bone imihlangano ubamba ifasting lapha bathi kunekwemuntu kunabo mantindane badla kwasana efridge lo mphakathi bobamba imihlangano lapha uthi hawu sesiyaphela bakithi nalolu lithi ngithenga emshibo kude bahamba bawozila bayemfuleni bayothwala lokwesikhwama lokudla leti ndoda befridge kunemnikati wako ngoba la ngaphandle nebantu
Thina. Nje kusho kwale moto la ayisibo bonke labathi bavelana namsiya. Khona labathi ulayekile. Ene labo ngibona bathi 90% labavelana nami. Few. Lo munye nje ulale ebuthongo behla kuthi imoto ishile. Behla khona necaphuza lendoda yakhe ngelo la. Ngana kasathi lesisho isimandla endoda kaphela. So asambe ke mntwana nami Jesu. Umprofeti. Sebamfake emgodini lapho atawubulawa indlala adzimade afa. Number 1 lapha emgodini utawuze afe abulawe indlala. Ngiyacela Nkosi. Ngiyacela ngivumele. Mina ngiyamvela Jeremiah. Sengivile esibendeni. Ngicela kuyomkhipha. Asambe mfana. Ngobe sekude singwa lapha edolobheni. Akasana lutho. Inkosi yaseyikhipha Abedmeleki umkhushi. Yamkhipha inkosi. Yamthuma yathi. Thatha emadvodza langemashumi lamathathu. Lapha. Sajika izinto. Thatha emadvodza langaki? Langemashumi lamathathu. Madvodza layi30. Ungakhohlwa labamfakile bebangasi30. Beba few. Ke jana sawukhishwa. Madvodza layi30. Forces. Hamba uthathe amadodza layi30 ndoda. Sesiyomlana azabe mbona Jesu. Nihambe nawo niyukhipha Jeremiah Nihambe nawo niyokhipha bani Jeremiah ini umprofeti. Namhlanje sitele lokho siyaphuma kulomgodi. Asambe mbona. Lena emgodini Nyalo asengakafi. Hayi usasa Nyalo asengena njani? Akunebantu abatawuphuma Nyalo kulethi inkinga. Kunebantu abatawuphila Nyalo kulogula. Kunebantu abatadeliver Nyalo kulamademon. Kunebantu hayi khona I am here to decree and declare. Anginanzaba ngibani lofake wena, kethi anginenzaba ukuthi utawuphuma kanjani. uNkulunkulu unelusi lokukhipha. Anginanzaba sofaka bobani kulethi inkinga, kethi I'm here to announce as a prophet of God ukuthi we are coming out. Shout I'm coming out. I'm coming out. I'm coming out. I want to finish. I feel the presence of the power. Ngakho Abedmeleki wathatha emadvodza wahamba nawo. Thatha amadodza hamba nawo. Wangena endlini le ingaphansi kwendlu yengcebo yasesigodlweni senkosi. Wangena. Wathatha amanikiniki netidwedwe. Nasi isambulo selibhayibheli wathatha amanikiniki. Wasiyami netidwedwe. Ngalabanye mavi amake mshika uthatha babemhlongo uthatha into le useless. Yabona kuthiwa amanikiniki netidwedwe. Angathi singakubala into lenjani man. Tidwe wangena endlini wathatha amanikiniki nani? Uyaphi Abedmeleki kunemuntu enyomlanza. Asambe mfana Jesu. Wakwehlisa netindophi daya kuJeremiah emgodini. Nakafika wajomelela lento yehla daya kuJeremiah emgodini. Khona insambo letakulanza namhlanje. Jesus. Kunensambo letawulanza abantu abakoti kwema-drugs. Kunensambo letawulanza umsebenzi wakho. Kunensambo letawulanza healing yakho namhlanje. Kunensambo letawulanza indoda yakho, letawulanza i-business yakho, letawulanza i-upstairs yakho, letawulanza i-promotion yakho. If you believe, shout hallelujah. Akunanzaba ufakwe ngubani 2026 is the year of taking action. Abedmeleki wathatha i-action nemadoda layi30 athi siyakhona. Wathatha amanikiniki. Khona indoda liyaba amanikiniki. His name is Jesus. Alanze mina nawe. Waba amanikiniki angasabukeka esiphambanweni. Sebashaya amathanza. Kungako athi am thirsty. So umanikiniki. Ketha khona lamlanzako. Uthi Eloi Eloi lamasabathane na ungishiyelana. Umanikiniki kuyabhetha empilweni. Nayi lensamba ngifune kulanze namhlanje. Wayiphosa Abedmeleki asambe mntanami. Abedmeleki umkhushi
wakhuluma kuJeremiya wathi wakhuluma kuJeremiya wathi faka nango emanikiniki netidvedve emakhwapheni akho faka nanga amanikiniki netidvedve kuphi emakhwapheni umthona Nkosi yami so yabona nase uhlete emgodini akunakudla energy kude madzaka soluzama kuphuma uyabona ukuthi unjani wathi thatha leti dwethu ufake emakhwapheni akho khona lesifuna ukuthi kwenzeke ngoba nakata ubamba akasana amandla akasana energy utawuthi uyabamba i-energy utayithatha bese uyadluthuka uyafa keja nakata ufake emakhwapheni leti ndvangu titawubamba asambe mntana khona ungete uhudlwa ngileti ndophi khona ungatawulinyatwa ngileti ndophi ngilomgo mutse lomgodzi asa Jeremiya wenda njalo Jeremiya mthani makhe ngicela wenze njalo makhelwane inzaba itekwendena asambe mntwana base bamfonsa ngaleti ndophi bamkhiphela ngephandle kwalomgodzi bamdonsa ngetindophi bamkhiphela kuphi titha betfuna afa ke jakazanga afa nami ngiyamemetela kule nyanga February bonke labakufisela ukuthi ufa kuhambe kuyofa asengithula bonke labakufisele lokuba kuguquke kuwenteke kungako Genesis 50 lithi iBhayibheli nakakhuluma Joseph abomnaka beningifisele lokubi kaja uNkulunkulu waguqula lokubi kwaba kuhle ngithi uNkulunkulu makaguqule tinyembede ebhlungu tibe tinyembede enjabula ngithi makathene isituation zakho namhlanje angazi nguphi lo mgodi longene kuwo kodwa ngibona uNkulunkulu uyakhipha namhlanje amkhipha ufakwe ngabantu bayafakana abantu kuna leli verse ngicabanga prophet Zachariah ngicabanga 13:6 mntwanami bese ngiyathandaza elithi njenje lamanceba bangani bami njenje is because of my friends Jeremiah unjenje inzaba yebantu lo wakhuluma lokuthide jealousy but uNkulunkulu wamkhipha Jeremiah ngijabuliswa ngiloko nje sekugcineni siyaphuma ekugcineni sena njani ekugcineni basilaya ke jasenda njani funza mbona mkhwidli Zachariah Old Testament Zachariah chapter I think it's 13:6 There is a question there nangabe umuntu abudwa ukuthi kwenze njani nangabe abudwa ngumuntu nakabudwa umuntu athi pho lamanxeba lasemtimbeni wakho ngewani pho lamanxeba lawa entiwe ngibani ngewani people are asking asam uyawuphendvula athi is going to answer and say lamanxeba ngawatfola endlini yebangani bami lamanxeba ngiwathola endlini yebangani bami I'm wounded today because of my friends and then inkinga yakho wena we are still not explaining to me what is a friend. And if you can analyze and tell me what is a friend, to me, a friend is an enemy. Don't not be wise ube uthi wena unemngani yiba nemlomo ujwayela hayi mngani. You will cry tomorrow because of your friends. And even when they want to attack you, they will use the same friends and open a gate for you to enter. Uthi ke Zachariah nabangibuta sengjani is because ngebangani bami. Cela siphakama ngenyawo zethu. Mr. Thandaza quickly. My prayer just 2 minutes and then I'm done. Thandaza wethu sinkosi. Ngicela abangifaka emgodini malo ngcwele ngikhiphe ngenthambo yakho. Inyanga enkulu
Iko Onala. Phakamisa izandla zakho. Vala amehlo. If you feel that we are about labakufaka emgodini and then uNkulunkulu uthi baxolele, you can forgive them. Labakufaka emgodini, if you feel that God say forgive them, we are about ngemagama, maybe it's your sister, it's your mother. If you feel that ukuthi umalwane ngole baxolele, you can forgive them and move on in life. Uthi Nkosi ngiyabonga ukuthi ungikhiphile bakangibulali inhloso yabo ayikenzeke, and then you move on with your life. If you feel to say lo mgozi labangifaka kuya kungene bona, also is your platform. But now ulalele kahle elivese ngicela uliphinze kanenge ekhaya. Baye enkosini nalomuntu lwamsinzisa apumele kuwa enkosini. They all go to the king. Chaza kuthini make simelane make thwala. Remember when the devil went to God to use Job. And also even Job used God to heal himself. Igama elithi Phakamisa izandla zakho kakhulu uvale. Okay, kha. Sihlabele. Thank you, Jesus. Jesus. Come on.
Thank you, Jesus. Phakamisa izandla zakho kakhulu uvale amehlo. Business yakho isemgodini. Family yakho isemgodini. Umshado wakho usemgodini. I-career yakho isemgodini. Konke lonako kusemgodini. Ngithi angijabulisa ngilokuthi akukafi. Khona indoda yemadoda. Khona ligama elingethu lonke amadama. Ngibona bayadoswa namhlanje na. Ngibona uyaphuma. 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 Basheshe bahleka nabahleka wena. This is the miracle service of solving problems. Sengikhona njengomixezeke. Sengikhona uzokhipha. Ngegama nangegazi likaJesu. Ngiphethe lenzambo. Ligama lalenzambo. uJesu Kristu waseNazaretha. Lo wafa wavuka. Uyaphuma kulomgodi. Kulomgodi wecancer. Kulomgodi we-HIV. Kulomgodi we-arthritis. Sebahlekile kwanele. Uyaphuma. 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 Bakabo shakatarabana. Aishitarababa yakashakata. Uyaphuma nebantu bakho. Uyaphuma nempilo yakho. Anginanzaba ufaka ihlobo takho. Ufaka abathakathi. Ufaka amadimoni. I am here the prophet of God. Ngizokulanda. Ngizokukhipha. Kulethi kwethu uyaphuma. Kulomdoti watinkinga. Uyaphuma. 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 Kulomdoti watighiso. Kulomdoti we-BP. Kulomdoti wamapain. Kulomlawa ihloko. Kulomdoti wetifo. Kulomdoti wekudonsa nzima. Kulomdoti wemsindvo. Niyalwa nabantwana. Niyalwa nabosisi wakho. We are coming out. We are coming out. La usebenzela khona. Kulomgodi wemsindvo. Bayakuzonda. Bayahleba. Ngiyamemezela. Pataka paka shakatara baba. Puma. Anginanzaba kwentekani. Anginanzaba sono sakho. Lethi ayikhona indoda leyabamanikenika. Paraboko shakatara baba. Khona indoda yale ngemncamlezweni. His name is Jesus. Walanza Jeremiah. Waphuma emgodini. Namhlanje kule Wednesday. I-Wednesday yekuphuma. Uyaphuma kule tinkinga. Phakamisa izandla zakho kakhulu uvale amehlo. Funa abantu abathi understand ukuthi bayaphuma namhlanje. Anginanzaba ufakwe ngibani. Anginanzaba impilo yakhe isemadzakeni. Sebahlekisa ngawe. Ethi uNkulunkulu ungithume kuwe namhlanje. Kuthi ngizowehlisa insambo kamoya loyingcwele. Le ndoda yakhuluma na Jeremiah yathi ifake emakhwapheni lenzambo. Kuze ungatolimala sesiyakukhipha. Bekungaba njani umthathe Jesu umfake enhlitweni yakho namhlanje? Umukele imali oyingcwele namhlanje. Naye ukele insambo lengakukhipha namhlanje. Bekungaba njani ukuthi Holy Spirit hlala enhlizweni yami namhlanje. Kuhleti itibi la enhlitweni yakho. Kuhleti itinyembete enhlitweni yakho. Ethi namhlanje I hate to prophesy. Allow me to declare in your life. Allow me. Ngivasithunywa manje, ngivasithunywa manje. Ngivasithunywa manje. Ngivaingilosi manje. Ngizomehla. Pakata raba shakata raba baba. Uyiphakamisa kakhulu isandla sakho uthi nyembethu kuyekele tehle. Anginanzaba ufakwe bantwana. Anginanzaba ufakwe bomakhelwane. Anginanzaba ufakwe ngibani kulomgodi. Kacha namhlanje lisuku lethu lekuphuma. Batawumangala sesiphume kanjani. Amfake ethuneni uJesu bayavala.
Kwadlula one day bathi kuphelile ngayo. Kwadlula second day bathi ngeke savuka. Kanti la kushita uNkulunkulu akasingemcambe mama. Lavuleka litshe waphuma on the third day. Ngiyathi kulomgodi ukuthi ukhaliswa ngilokuthi uyabahadi labantu. Bekungconyo kuba ubahadi bongeke ukhale so. Dinyembe titehliswa ngilokuthi kungconyo kube ngivisa umuntu waseDurban lobhlungu. Inkinga ngiviswa umuntu lengimadiko. Ngiviswa umuntu lengamnceda ngamboleka kathi impahla tama nganathi impahla. Ngiviswa umuntu lengamfaka emisebentini. Senguye namhlanje lo ngifaka emgodini. Nayi lentsambo lengimalo ingcwele. Nambe ngisemgodini wenhlupheko kamzi yakho. Umgodi kuphela inyama nikayidle. Semende bekude besinza ngebulonco. Sinemngenge la sinyathela khona. Sinuka amakhwaphi roll on besitayithathabe. Ihlupheko beyibhaliwe. Kecha yafika indoda uJesu. Yangibamba ngensamba yangikhipha. Namhlanje uyaphuma kanye nefamily yakho. Hallelujah. Hallelujah. Sikhiphe imali engcwele. Asikatifaki sifakwe ngabangani. Asikatifaki. Sifakwe bandle sibaqoqele lokuthide. Jeremiah wanele kubatshela bamfaka emgodini. Joseph wanele kubatshela iphupho bamfaka emgodini. Nabo mnakethu bayasifaka emgodini. Uthi Joseph abomnakethu naleli phupho amfaka emgodini. Nawe ufakiwe kulobhlungu. Khona kulala sihlobo sami. Shayanda la baba baba. Sekepha karaba baba. Oh malengwele. Skip. Skip malengwele. Babel bandla lakho lifakwe emgodini. Ay malengwele. Sishumayela semgodini Nkosi. Sihlabela semgodini. Siyabonga Nkosi. Mvumele sokhona malengcelo yakhipha. Khohlwa uthe nabani. Nangibheke emuva ngiyamangala. Uyakhiphana emgodini loNkulunkulu wethu. Hallelujah. Nami ngikhala njengawe itolo. Nangoke sokhona namhlanje. Yes. Wabuya mphongole house of praise. Yabuya ingazimule house of praise. Walikhipha uNkulunkulu emgodini lelibandla. Makaboshe tariba baba yakatala baba baba satala baba.
nangoku uyakhipha makwami, uyakhipha sisi wami, uyakhipha baba, uyakhipha umuntu lomusha. Shaya izandla zakho uthandaze, uvale amehlo. Prophesy. Prophesy. Pakarababa sayata la baba. Elimazuya katala baba. Hakapasata. Pray, 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 pray. Makhulume wena uthi Nkosi ngiyaphuma kulomgodi. Siyaphuma kulomgodi, siyaphuma kulomgodi. Paka takaraka shakataka shakatarab. He peketa paka shakataraka shakatarab. Pray, 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 pray. Hey! Payanda sakatala baba baba baba. Oh maya kala baba ndase yala baba kala baba. Oh manda zikala baba ndala baba baba. Thank you, Jesus. Libanda lithi amen. Ngicela ubambe makhelwane like this. Umbambe so. Find your neighbor and hold him or her. Uvala amehlo akho. Khona ngumalo engcolela kwendako manje. Yehla moya khona kwenzakalako lana. Njengoba ubambe emakhelwane, umsulata ke tinyembeti na usulata kakho tinyembeti. Tinyembeti teminyaka. Lentsambo babambisana kuze bamkhiphe Jeremiah. Njengoba ubambe emakhelwane siyabambisana kulomthwalo. Khona kwenzakalako la kulena ndawo. Pakarabo shakatarabala mama. Kunemndilo kaSomandla kulena ndawo. Kunemndilo engubonako kulena ndawo. Fire. Abanye baqala babanjwa ngamandla manje. Baqala babanjwa ngomndilo wasemazulwini. Fire. Shabalama ndalama. Yes, it is happening right now.
Some they began to prophesy right now. They began to speak with tongues. Nasibambene simunye uNkulunkulu ngakehla khona. Nasihlangene sibabili sibathathu naye ukhona. Kuhamba tinyembe teminyaka kumakhelwane wakho. Kusuka amajoko ebumnyama. Maka paka shakata rababababandala mama. Nangokumalo engcelo uthinza nawe uthinza makhelwana. Nanto ke umndilo kule tandla nawo ke umndilo nawo ke umndilo nawo ke umndilo kule tandla nawo ke umndilo 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 nawo ke umndilo. As you touch your neighbor, I see fire, transfer of fire, transfer of glory, transfer of fire, transfer of power, transfer of power right now. Yes, 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 yes. Piense, 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 piense. Piense. Oh my andala baba ya katala. Prophesy to your neighbor, prophesy to your neighbor. Prophesy to your neighbor, prophesy to your neighbor. Yes, it is happening. Prophete, khuluma ngenhliziyo dala. Khulume wena uthi ngiyakhipha kulomgodi. Khulume ngenhliziyo ngiyakhipha kulomgodi wetinkinga. Kuthi family yakho nebantu bakho we are coming out. Khuluma kumakhelwane wakho we are coming out. Ma para baba satana. May the church say amen. You may be seated.